Ko te reihi tuaono tēnei ngā tāne te kaumaono tau me raro iho te pakeke takitahi 250 mita kei te aratua tahi Makoura College, St. Peter's College kei te aratua 2, Alvriston College kei te aratua 3, Pukekohe High School kei te aratua 4, Tauponui Atia College, te Kura Kaupapa Māori o Ruamata kei te aratua 1, Napier Boys High School, Gisborne Boys High School, Otaki College, Raglan Area School kei te aratua Ngahuru, Fairfield College kei te aratua Ngahuru Mātahi. Etahi o ngā ingoa kua kite ake i ngā whakataitai a motu, engari ko te rerekētanga kei te whakatina nei o rātou kura, tēnei o rātou kuratu i tēnei whakataitai. Rā ko te haki whero tērā e tua nei tēnei wā me te haki kākāriki. Beautiful start in the green and orange waka. Taku mohi o te aratua ono pea tērā, te kura kaupapa o Ruamata, Lennox Thomas. Aiden Cameron tērā, Fairfield College i te aratua Ngahuru Mātahi. Engari te aratua ono tērā, Lennox Thomas. He kai hoi o Hei Mātou Paddlers. Mei korea ke ia i tana pāpa. Ia Tyron Thomas, o tira tōna koraua George Thomas. Mohio whānui tia rāua i te ao waka ama. Ko te ara tuarua ka tuarua mai. Swane Funaki. Mai mahara tonu au ki tau aingoa i tērā tau i te whiringa toa. Ngari anei tā tātou whakaihuaka. Ariri pete, hara koe i tētahi kaihoi, engari, kua tai mai koe ki tēnei whakataitai i tērā tau pēr? Hea te painga o te whakataitai ki a koe? Ai, i taia hau ki te whakataitai nei i tērā tau. Ki te tautoko i oku hoa, ki oku nei whakaro, ko te painga o te whakataitai nei, ko te kite i te tino urukaha o ngā kaihoi i roto i tēnei whakataitai i a rātou runga i te roto. E whawhai ana mo te hemo tonu atu, kia puta te ihu. Kia ora. Anei ngā whakaputanga, tuatahi mai Lennox Thomas, i te aratua ono tuarua, Swane Funaki, tuatoru Kaia Moitara, tuawha Okewa Turipa Bennett, Henry Raheke Whariu i te aratua toru ka tuarima me Trayson Tarapa i te aratua wha ka tua ono mai.